Otrovne i agresivne. Ovo je 5 najopasnijih zmija na svijetu. Zmije su fascinantna stvorenja koje mogu izazvati divljenje i strah istovremeno. Neki su fascinirani njihovom sposobnošću da klize, hvataju plijen i prežive u ekstremnim okruženjima. Međutim, neke zmije su poznate po svojoj otrovnosti i agresivnosti, što ih čini veoma opasnim. Indijska kobra. Indijska kobra je jedna od najopasnijih zmija na svijetu. Njen otrov može uzrokovati paralizu mišića, zastoj srca i smrt. Ova zmija je poznata po svojoj sposobnosti da izdiže gornji dio tijela i širi kapuljaču kako bi uplašila i odbila potencijalne napadače. Morska zmija. Morske zmije su vrsta otrovnih zmija koje se mogu naći u tropskim morskim vodama. Njihov otrov je izuzetno jak i brzo djeluje na žrtvu. Zanimljivo je da su morske zmije prilagođene za život u moru i često imaju izdužena tijela i rep poput vesla. Tajpan. Tajpan su otrovne zmije koje žive u Australiji i Novoj Gvineji. Smatraju se najotrovnijim kopnenim zmijama na svijetu. Njihov otrov može uzrokovati paralizu dišnih mišića i smrtonosno oštećenje unutarnjih organa. Crna mamba. Crna mamba je afrička zmija poznata po svojoj agresivnosti i brzini. Njihov otrov je veoma jak i smrtonosan za čovjeka. Crna mamba može doseći brzinu od preko 20 km/h i skočiti do 4 metara u udaljenost. Fer de lance. Fer de lance je otrovna zmija koja se može naći u Srednjoj i Južnoj Americi. Njihov otrov je hemotoksičan i može uzrokovati ozbiljno unutrašnje krvarenje i oštećenje tkiva. Fer de lance je poznat po agresivnosti i lako napada ako se osjeća ugroženo. Veoma je važno napomenuti da su ove zmije opasne, ali uz pravilno znanje, opreznost i izbjegavanje nepotrebnog kontakta moguće je smanjiti rizik od susreta sa njima. Ako se nalazite u području gdje su ove zmije prisutne, uvijek se posavjetujte sa lokalnim stručnjacima o sigurnosti i mjerama predostrožnosti.